رسالت مقدس رسیدن به قدر ارزش‌های مادی، معنوی، رعایت قانون‌های ملی. رسالت مقدس با عزم سازندگی راه جانب وطنداری. ассалому алайкум сомеони азизи радиои тоҷикистон. шумо мавҷи 104.7 FM-ро истимоъ мефармоед. ба шумо саломатӣ ва комёбиҳо орзу мекунем. муаррифӣ мекунем меҳмоне ки ба студия даъват кардаем. устод профессори донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳуқуқшинос шоҳ маҳмад дониёр сангин мебошанд. хуш омадед ба студия. ва мавзӯе ки мехоҳем ҳамроҳи шумо ин навбат матраҳ кунем, фикр мекунам диққати шунавандагони азизи радиои тоҷикистонро низ ҷалб мекунад, зеро ҳамагон дар бораи ин масоил андешаи дақиқ ва жарф дорем ки чаро ҷавонони мо бештар ба ҷаҳони ифрот мегараванд, чаро ҷаҳонишавиро тобишҳои дигар медиҳанд ва чаро аслан манфиатҳои миллӣ, арзишҳои миллиро ба бегонапарастӣ ва ба таассубкорию аслан ба манфиатҳои шахсӣ табдил медиҳанд. ин нукта дар паёми сарвари давлат, дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат низ мавриди хуб баррасӣ қарор гирифт ва фикр мекунам ки кори ҳамагонист, чунки терроризм ва таҳрибкорӣ аслан ҷаҳони ифрот дар замони муосир як силоҳе шудааст дар дасти қудратҳои ҷаҳонӣ, қудратҳои бегона. шумо роҳи ҳалли ин масоилро чӣ гуна шарҳ медиҳед ва аслан донишҳои сиёсӣ чӣ мавқеъ доранд, чӣ гуна замина буда метавонанд барои хуб зиракии сиёсӣ, барои манфиатҳои миллӣ? марҳамат. ташаккури зиёд. воқеан 21 декабри соли 2021 дар паёми худ пешвои миллат масоили сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро мавриди таҳлил қарор дода ба масъалаҳои манфии ҷаҳонишавӣ аз ҷумла экстремизм, терроризм таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд ва дар баромади худ гуфтанд ки бо назардошти то рафт мураккаб гардидани вазъияти минтақа ва ҷаҳон бо мақсади ба таври боэътимод таъмин кардани амнияти давлат ва ҷомеа, ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо, мақомоти ҳокимияти иҷроия ба масъалаҳои мунтазам беҳтар кардани шароити хизмат ва зиндагии афсарону сарбозон аз лиҳози техникию таҷҳизот бояд навсозӣ карда шаванд ва дар баробари ин маърифати ҳуқуқии ҷавонони кишвар боло бардошта шавад. дар ин замина бояд таъкид намуд ки дар ҳама гуна ҷомеа ду гурӯҳ ҷавонон мавҷуданд ки онҳо зиндагонӣ мекунанд. гурӯҳи аввал нафароне мебошанд ки маърифати баланди ҳуқуқӣ доранд, зиракии сиёсиро доим маншаи кори худ қарор медиҳанд ва гурӯҳи дуюм ҷавононе мебошанд ки аз арзишҳои ҳуқуқӣ бархурдор нестанд ва ба гуфтаҳои беасос гумроҳкунанда ва дар маҷмӯъ бар зидди арзишҳои миллӣ ки аз ҷониби баъзе нафарони худхоҳ иттилоъ дода мешавад ба он бовар мекунанд. ва ман имрӯз ҳамчун як ҳуқуқшинос андеша дорам ки роҳи бартараф кардани ифротгароӣ, бадбинии миллию нажодӣ, аз байн бурдани терроризму экстремизм дар ҷавонони имрӯз зиндагикунандаи кишвари худ, дар такмили донишу малакаи онҳо таваҷҷӯҳи зиёдтар зоҳир намудан амри воқеӣ мебошад, чунки ҳар ҷавоне ки имрӯз ба гурӯҳи аввал дохил мешавад ва он аз қонунгузории кишвар бархурдор аст, метавонад ки муқобил бар ҳама гуна ифротгароию терроризму экстремизм бошад. мисолҳои мушаххас мебиёрем. имрӯз ҷавононе ҳастанд ки огоҳ намебошанд аз он ки мақбул шуморидан, тамошо кардан ё ба дигар кас ирсол кардани наворҳои видеоӣ ки онҳо дорои хусусияти экстремистию террористӣ ҳастанд тавассути телефони худ ё компютери худ
боиси ба вуҷуд омадани ҷавобгарӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла моддаи 307 прим 1, 2, 3 ва 4 мебошад ва ҳар нафаре ки ба ин амалҳо даст мезанад ҳамчун ҷинояткор таҳти татбиқи ҷиноятӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ қарор мегирад. пас маълум мешавад ки баъзеҳо аз рӯи надонистан ва баъзеҳо аз рӯи ҳавасу ё ки бадбинӣ ба ҳамин корҳо даст мезананд. яъне шабакаҳои иҷтимоиро ба манфиат истифода бурдан низ яке аз роҳҳои раҳоӣ аз ин хуб мушкилот аст, яъне тоза кардани зеҳни ҷавонон, шуури ҷавонон, насли имрӯз аз ҷаҳони ифрот аст. воқеан гапи шумо дуруст аст. вақте ки иттилои дуруст ҷавоне доро аст, аз иттилооти мушаххас бархурдор аст, ӯ метавонад ҳангоми дидан намудан аз наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ё дигар сомонаҳои интернетӣ онро таҳлил кунад. яъне имрӯз бояд ҷавонони мо дар мавриди дидан намудан аз ҳама гуна наворҳо бояд ҷудо намоянд ки ин навор минбаъд агар истифодаи он барои давлату миллат зараровар бошад, боиси паҳн кардан, мақбул шуморидан ё ин ки интиқол додан намебошад ва бояд онҳо таҳлил намоянд ки ҳар коре ки имрӯз дар ҷомеа карда мешавад он боиси пешрафти тоҷикистони азиз аст ё ин ки монеа ба рушди соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ мегардад. аз ин рӯ ман андеша дорам ки дар замони ҷаҳонишавӣ ҳар ҷавоне ки дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ аст, ҳар ҷавоне ки аз арзишҳои миллӣ бархурдор аст, ҳар ҷавоне ки ақаллан китоби тоҷикони бобоҷон ғафуровро ба пуррагӣ мутолиа намудааст, аз ду мафҳум, аз ду ибора хоини давлат ва қаҳрамони миллат бархурдор бошад, метавонад бар зидди ҳама гуна амалҳои манфӣ ва корҳое ки бар зидди давлату ҳукумат ҳастанд ва онҳо ба арзишҳои миллию арзишҳои давлатӣ халалдор мекунанд мубориза барад ва муқовимат нишон диҳад. яъне бояд бидонанд ки қаҳрамони миллат чӣ унвон аст ва чаро ба шахсиятҳои вижа дода мешавад, барои кадом хидматҳо, яъне барои кадом манфиатҳои давлату миллат. мо бештар аз манфиатҳо мегӯем, биёед шарҳ медиҳем ки манфиати миллӣ гуфто чиро мо дар назар дорем ва зиракии сиёсӣ чӣ нақш дорад дар раванди ҷаҳонишавӣ. ин ду мафҳум ба ҳам алоқаманд низ ҳастанд. ташаккури зиёд. ман мехоҳам ба ин мафҳумҳо аз нигоҳи конститутсияи кишвар ҷавоб гардонам. мувофиқи моддаи 6 конститутсияи кишвар халқ сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ аст ва тамоми мақомотҳои давлатӣ шахсони мансабдор ӯҳдадоранд ки ба манфиати халқ хизмат намоянд. яъне манфиати миллӣ ифодакунандаи мувофиқ конститутсияи кишвар ифодакунандаи манфиати халқ аст. ҳар он коре ки бар манфиати халқи тоҷикистон содир карда мешавад, аз ҷумла муайян кардан ва муқаррар кардани ҳуқуқу озодии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, ҳифз намудани ҳуқуқҳои онҳо, пешбурди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ дар маҷмӯъ ифодакунандаи мафҳуми манфиати миллӣ ҳастанд. яъне ҳар коре ки имрӯз ба нафъи мардуми тоҷикистон равона шудааст, ба халқи тоҷикистон нигаронда шудааст, он ифодакунандаи манфиати миллӣ аст. ва дуюм бояд гуфт ки имрӯз дар ҷомеа воқеан нафареро мо ҷавонеро метавонем гӯем ки зиракии сиёсӣ устувор дорад ё аз ин истилоҳ бархурдор аст, нафаре мебошад ки байни мафҳумҳои бадию некӣ фарқият гузошта метавонад, байни амалҳои созандаву амалҳои ҷиноятӣ тафовут монда метавонад ва байни арзишҳои миллӣ ва арзишҳои манфии бар зидди ин миллат тафовуте гузошта метавонад, он шахсе аст ки аз зиракии сиёсӣ бархурдор аст. агар имрӯз ба қонунгузории кишвар мо назар афканем, агар беш аз 350 қонунҳо қабул шуда бошанд, ҳар яки он ба он равона шудаанд ки аввалан ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд аз ҷумла ҷавононро таъмин кунанд ва баъдан ба нафароне ки бар зидди арзишҳои миллӣ ё халқи тоҷикистон амалеро содир мекунанд
ҷавобгарӣ ро муқаррар кунанд ва он ҷавобгарӣ ҳам дар кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ва ҳам дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ шудааст. Масалан, дар Конститутсияи кишвар имрӯз муқаррар гардидааст, ки надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад ва ҷавоне дорои зиракии сиёсии баланд аз ин бархурдор аст ва медонад, ки дар ҳолати надонистани он, ки ҳатто амали ӯ ин ҷиноят аст ё ҳуқуқвайронкунӣ аст, аз он худдорӣ мекунад ё ин ки кореро ба сомон мерасонад, ки он ҳимоякунандаи ҳам ӯ ва ҳам давлат аст. Масалан, имрӯз дар ҷомеа нафаронеро вохӯрдан мумкин аст, ки нафари дигар як ҷинояте содир мекунад, лекин ба мақомоти давлатӣ маълумот ирсол намекунанд ё ки ҷиҳати дастгир намудани ҷинояткор мусоидат наменамоянд. ин нафароне ҳастанд, ки онҳо зиракии сиёсиашон коста аст. яъне бетарафӣ низ аз бешарафӣ далолат мекунад. бале, бетарафие ки боиси ба вуҷуд омадани зарар ба ҷомеа, зарар ба як шахси алоҳида мегардад ва дар маҷмӯъ ба амнияти давлат хатар меорад. барои ман андеша дорам, ҳар нафаре ки имрӯз аз қонунҳо бархурдор аст, ҳар нафаре ки ба манфиати давлат кореро ба сомон мерасонад, ҳар нафаре ки амалҳои ӯ пешгирикунандаи ҳуқуқвайронкунӣ дар ҷомеа мебошад, ҷавони дорои зиракии сиёсии сатҳи баланд эътироф карда мешавад. ва ин нукта ҳамеша дар паёмҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат хуб хеле мушаххас ва бо диққат баррасӣ мешаванд. бинед, имрӯз суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, оромиву саодат ки мардуми шарифи Тоҷикистонро насиб шудааст, ин осон ба даст наомадааст. ин нукта дар паём ҳам гуфта шуд ва паём имрӯз чун роҳнамо барои ин миллат, ин давлат хидмат мекунад. мо вазифа дорем, ки ҳар як банди онро биомӯзем, хуб дар рӯзгори худ, дар фаъолияти худ онро раҳандозӣ кунем, яъне амалан онро татбиқ кунем ва барои суботу барои оромиву саодати мардуми Тоҷикистон хидмат кунем. ин вазифаи ҳар шаҳрванд аст. хуб, шумо дар бораи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ ёдовар шудед. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан ҳуқуқҳои зиёде барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон додааст ва дар баробари ҳуқуқу озодӣ албатта ӯҳдадориҳо низ муайян шудаанд. хуб, сиёсати дарҳои боз аст, раванди ҷаҳонишавӣ ҳаст, муносибатҳои байналмилалӣ рушд меёбанд. ҳуқуқ ва озодиҳои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистонро Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна муайян кардааст дар ин раванд? ташаккури зиёд. агар имрӯз мо ба Конститутсияи кишвар назар афканем, моддаи панҷуми Конститутсия инсон ҳуқуқ ва озодиҳои онро арзиши олӣ эътироф кардааст. давлат, мақомот ӯҳдадор шуданд, ки ҳуқуқҳои инсонро ҳифз кунанд. дар баробар ин дар боби дуюм пурра ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд дарҷ гардидааст. дар он ҷо ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ дар моддаҳои алоҳида муқаррар шуданд. аз ҷумла дар моддаи 35 ҳуқуқ ба меҳнат, моддаи 37 ҳуқуқ ба истироҳат, моддаи 38 ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ғайра. яъне имрӯз ҳар як ҳуқуқи инсон, ки дар санадҳои байналмилалӣ аз ҷумла эъломияи ҳуқуқи башар муқаррар шуданд, дар сатҳи конститутсионӣ онҳо ҷойгир гардиданд ва аз ин нигоҳ низ аз ҷониби мутахассисони сатҳи байналмилал баҳри устувор гардидани ҳама ҳуқуқҳои инсон дар Конститутсияи кишвари мо онро яке аз конститутсияҳои беҳтарин номгузорӣ карданд. дар баробар ин бояд таъкид намуд, ки дар ҷомеаи ҳуқуқбунёд ҳамеша ба ду масъала ҳар як нафар бояд назар афканад. аз ҷанбаи аввал ҳуқуқу озодиҳои ӯ ва ҷанбаи дуюм ӯҳдадориҳои ӯ, ки онҳо дар якҷоягӣ унсурҳои комили давлати ҳуқуқбунёдро таъмин мекунанд. ва аз ин нигоҳ низ дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадориҳои муайяни шаҳрвандон пешбинӣ шудааст. он оғоз мегардад бевосита аз риояи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан, ёдгориҳои фарҳангию таърихӣ, супоридани андоз, эҳтироми шахс ва ғайра. яъне имрӯз ӯҳдадориҳои инсон баҳри таъмин намудани суботу тартибот дар ҷомеа, эҳтироми инсон равона гардиданд ва ҳар кас, агар аз нигоҳи конститутсионӣ гирем, бояд аз ин вазифаву ӯҳдадориҳои муқаддас бархурдор бошад ва дар ҷомеа онро риоя кунад. ман мехоҳам як мисоли мушаххасро оид ба ӯҳдадориҳо биёрам. масалан, дар моддаи
35 کنگره جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که هر کس با مهنت انتخاب کسب مزد مهنت حق دارد. در برابر اون در کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان درج گردیده است که هر یک کس که شرطنامه مهنتی می‌بندد عهده‌دار است فونکسیون مهنتی عهده‌داری مهنتی خود را اجرا کند و از جمله در ماده 42 کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که اگر کارمند در حالت مستی به کار آید 3 ساعت زیادتی به کار حاضر نشود به سبب‌های عذرناک یا که به عمل‌های دست زند که آن به رویه یا که سمت فعالیت یا مقابل است و دیگر کارهای را به انجام رساند که آنها همچون عهده‌داری اجرا کردن وظیفه‌اش گذاشته شده بودند میتواند از کار آزاد نماید. یعنی موافق نظامنامه یا آیین‌نامه همان ساختار اگر فعالیت کرده نتواند یعنی این علاقه از عهده‌داری‌های خود بیخبر بودن و اجرا نکردن بندهای قانونی است، قانون مهنت است، کدکس مهنت است. بله، من مثال عادی را آورده میتونم. هر یک نفر از جمله متخصص است، سرمتخصص است، راهبر بخش است، راهبر کارخانه است، مؤسسه است، تشکیلات است، آنها دارای دستورالعمل وظیفوی میباشند و در دستورالعمل وظیفوی وابسته به اختصاص و کسب و وظیفه‌ای که او اجرا میکند حقوق و عهده‌داری‌های مشخص درج شدند. اگر در برابر استفاده کردن حقوق او آن نفر عهده‌داری‌های خود را اجرا نکند پس آن نفر شخصی میباشد که من بعد باعثی از کار آزاد شدن میگردد یا نسبتش تطبیق مجازات انتظامی صورت میگیرد. از این رو من اندیشه دارم در سطح جمهوری نفرانی که امروز زندگانی میکنند از کل دستاوردهای تاجیکستان همچون حقوق و آزادی‌ها استفاده میبرند در برابر اون بهر حفظ نمودن آنها عهده‌دارند که چاره‌های مشخص را نیز به سامان رسانند. استاد بیش از 42,000 نفر دانشجو امروز بیرون از کشور تحصیل میکنند. این نکته در پیام هم بود و آمار پیام است. دیگر آمارهایی که پیشنهاد میکنن اصلا با تغییرات ها یا در شکل های دیگر فکر میکنم اساسی واقعی ندارند، چون که آمار اساسی همه ساله در پیام گفته می شود. و دیگر نکته این که ما احساس میکنیم و میدونیم که از رویدادهای سالهای آخر واقعا هدفهای گیوسیاسی خود رو کشورهای ابدقدرت در دلخواه منطقه ها توسط همین جهان افراد، توسط پهن کردن مواد مخدر، اکستریمیسم دینی، رادیکالیسم پهن میکنند. جوانان ما گفتیم باید هوشیار باشند، دانش‌های سیاسی خود را تقویت بدهند. خوب این نکته ها که گفته شدند و آمارها نشان میدهند که امروز خوب واقعا بیشتر از خوب طوری میدونیم میلیون ها نفر گرفتاری این وبای اصل یعنی مرگ سفیدند، یعنی نشأمندی هستند. کشورهایی هستند به مثل افغانستان، به مثل خوب میانمار، کلمبیا که این مواد مخدر رو استحصال میکنند به جهان انتقال میدهند. هرچند مبارزه شدید است نسبت به گردش مواد غیر قانونی مواد مخدر، اما جوانان میگروند. خب شما همچون آموزگار مشاهده میکنید که جوانان با عزم و تلاش سازندگی بیرون از مملکت تحصیل میکنند. در داخل جمهوری سیاست داخلی کشور رو جانبداری میکنند، یعنی دولت رو. شما در کنفرانس یا دیگر سمینارهایی که در دانشگاه همیشه با جوانانی که در بخش حقوق تحصیل میکنند همچون راهبر آنها رو خوب دستگیری میکنید، راهاندازی میکنید، تشکیل میکنید این گونه چاره‌بینی ها رو. یعنی تنگه دو طرف دارد. این یک مقاله خود حقوق شناسا هست، یعنی هم جانب راست و هم جانب چپ. جوانان هم همین گونه در دو زینه، یکی شماری بیشش تحصیل میکند، ذوقمند است، خوب استحصال میکند، اما قشر دیگرش میگرود و از زهر استعمال میکند. شما همچون آموزگار این دو پهلو رو چگونه خوب شرح میدهید و چگونه راه رهایی آن را پیشنهاد میکنید که مثلا جوانانی که با گروه های خرافات پرستی شاملند چگونه جلب شوند به تحصیل، چگونه از جهان اروپا، از جهان شرق،
از جهان پیشرفته بیاموزند علم‌های جهانی را و به منفعت خود به منفعت دولت استفاده کنند، نه اینکه بیشتر به جهان خب افراط و خرافات و دیگر منبع‌های مرگ سیاره بپیوندند. تشکر زیاد. واقعا امروز دولت و حکومت برای هر یک ساکن تاجیکستان عزیز، هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در دوام 30 سال استقلالیت پر را شرایط مهیا کرده است. از جمله در دوام 30 سال استقلالیت دولتی 3240 مؤسسه نوی تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد. در عموم مؤسسه‌های تحصیلات عمومی کشور شماره خوانندگانشان به 2,200,000 نفر رسانده شد. دانشگاه ها باشد به 140 عدد رسانده شد و چون شما نیز تاکید نمودید در دوام استقلالیت دولتی 42,000 نفر به 25 دولت خارجه برای تحصیل فرستاده شدند که آنها جوانانی با استعداد می باشند. یعنی 5,000 نفر جوانانی با استعداد ما برای تحصیل به مکتب‌های عالی خارجی کشور فرستاده شدند که هر ساله این معلومات ها پیشنهاد می گردد و این دستاوردها برای آن روانه گردیدند که هر یک نفر جوانی که امروز در تاجیکستان زندگانی میکند در مؤسسه تحصیلات عمومی عالی کسبی با تحصیل فرا گرفته شود، با دولت‌های خارجه جهت تحصیل فرستاده شود، امکانیت‌های فراخ دولت را در ساحه اقتصادیات اجتماعی استفاده نماید و تواند که همچون یک جوانی با معرفت و با اختصاص معین جوابگو به طلبات بازار مهنت باشد. و واقعا عامل‌های دیگر هم جای دارد که در بعضی شهر و ناحیه‌ها یا عموما در جمهوری نفرانی هستند که به نشه‌مندی مشغول هستند. این هم به سبب نیست، زیرا تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر خط سرحدی دارد که 60% سرحد عمومی منطقه آسیای مرکزی را به این کشور تشکیل می‌دهد. پس حالت‌های رخ می‌دهد که مواد مخدر به کشور ما انتقال می‌یابد و جوانان ما با آن مشغول می‌گردند. یعنی مشخصاً مطابق معلومات سازمان جهانی تندرستی هر سال قریب زیاده از 200,000 نفر از استعمال نشه وفات می‌کردند و 27 میلیون نفر در سیاره مبتلای این وبای عصر بودند و 70% استحصال نشه را کشور افغانستان خب منبع بوده است. یعنی این وبا است، این وبای عصر است که سیاره را فرا گرفته است و جوانان باید همیشه هوشمند باشند. یکی از راه‌های مبلغ گذاری به تروریسم هم همین منبع است. به جهان افراط، به رادیکالیسم، به تروریسم بین‌المللی فکر میکنیم همین است، دقیقاً همین است. منبع‌ها اطلاع میدهند. واقعا درست بیان کرده. در هر یک کشوری که امروز در جهان جای دارد خواهیم نخواهیم گروه پیدا می شوند که آنها از نداشتن معلومات، از همراه بودن با یار و رفیقی به ضرر آنها کار کننده، دور بودن از تعلیم و تربیه به این کارها دست میزنند و با تشبث پیشوای ملت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند قبول کرده شد که والدین را عهده‌دار میکند هم در سمت تعلیم و هم در تربیه مسئولیت زیادی را به ذمه گیرند، عهده‌داری های خود را اجرا کنند و یکی از راه‌ها پیشگیری نمایند که فرزند آنها به نشه‌مندی مشغول نگردد. و دو گروه جوانان را دیدن ممکن است که آنها به این عمل‌ها دست میزنند. گروه یکم دور ماندن از تربیه والدین است و گروه دوم همچون یک مشغولیت موقتی مشغول شدن به این فعالیت است و من بعد در این راه باقی ماندن و بیمار شدن و چون که شما تاکید نمودید من بعد حیات خود را از دست دادن است. من اندیشه دارم که هر نفر پدر و مادری که امروز در تربیه خود فرزندان را قرار دارد اگر معیارهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند را رعایت کند، عهده‌داری‌های خود را درست به راه ماند، فرزند یا نفران به این کار دست نمیزنند. و دوم جوانانی که امروز در جامعه دارای معرفت بلندی حقوقی هستند و از بد بودن و
боиси овардани зарар ба саломатӣ аз нашамандӣ бархурдоранд ва ин амалҳо бояд даст назананд. Ва ман андеша дорам ки дар ин ҷо на танҳо худи ҷавонон, балки ҳама ҷомеа аз ҷумла давлат, падару модарон ва аҳли ҷомеа бояд камари ҳиммат банданд ки ҳамин гуна ҳолатҳо сари вақт пешгирӣ карда шавад. ва ба мисолҳои мушаххас низ гуфтан мумкин аст. имрӯз агар мо дар шаҳр бошем ё ки дар деҳот бошем, истиқоматкунандаи ҷои доимии масалан деҳот бошем, мебинем ки дар он ҷо кадом нафарон киҳо ба фурӯш ё ба истеъмол машғул ҳастанд. ва агар ҳар як шаҳрванд вазифаи конститутсионии худ, яъне ҳифзи ватанро муқаддас ҳисобаду нисбати нафароне ки ба ин амалҳо даст мезананд ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сари вақт маълумот пешниҳод кунад, нафароне ки ҷинояткор ҳастанд, аз ҷумла мутобиқ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба фурӯши маводи мухаддир машғул мебошанд, дастгир шаванд, мин баъд шумораи нашамандон низ кам мегардад ва нафароне ки донанд ки ин боиси ба вуҷуд омадани ҷавобгарӣ аст, ҷавобгарии ҷиноятӣ аст, ба ин кор даст намезананд. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне муборизаи муташаккилонаи ҷомеаи шаҳрвандӣ, таваҷҷӯҳи ҷомеа бисёр муҳим аст. албатта ниҳодҳо оила ҳастанд, мактаб ҳастанд, баъд ҷомеа ҳаст, аммо шарафмандии ҷомеа ҳам дар ҳамин аст ки бетараф набошад нисбат ба ҳалли ин қазия. бале, имрӯз агар мувофиқ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон истеъмоли маводи мухаддир ҷиноят набошад, лекин доштани миқдори муайян ҳамроҳи худ он ҷиноят аст. Пас барои ҳамин ман андеша дорам ки агар кулли ҷомеа ба ин масъала самаранок, ҷиддӣ машғул шаванд, ҳам нафароне ки ба истеҳсолу тақсиму фурӯши маводи мухаддир машғуланд, онҳо дастгир карда шаванд, шумораашон кам карда мешавад ва аз тарафи дигар мо метавонем бо ин роҳ ҷавононро низ аз истеъмоли он боз дорем. яъне имрӯз ҳам ҷомеа бояд фаъол бошад ва ҳам худи ҷавонон аз он бархурдор бошанд ки истеъмоли маводи мухаддир оқибати хуб надорад ва ҳатто оқибати вазнинтарини он дар синни ҷавонӣ маҳрум шудан аз ҳаёт аст. саломат бошед. мо имкон дорем ва шунавандагони мо низ майл доранд ки бо ҳам як тарона истимоъ фармоем. зид набошед, як таронаи ватандӯстона аз пешниҳоди коргардони барнома Асҳоби Юсуф. хуш омадед ба суҳбат ва шунавандагони мо пас аз лаҳзаи тафреҳ ҳатман суҳбати моро пайгирӣ хоҳанд кард. منبری جهانی با شوکتی کیانی با لحنی آریانی آید صدای تاجی آبی حیاتی عالم راهی نجاتی عالم سمتی نساتی عالم زیری لیوای تاجی از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت پیغام صلح و وحدت پیمان فتح و نصرت سیمای تاج و دولت عشق و وفای تاجیک روسیا بیرزد ساز و نوا بیرزد فیض و سخا بیرزد در پیش پای تاجیک از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت
کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت دنیای مهری رحمان شورت فضای تاجیک میراث سوخت و سامان پیوندی عهد و پیمان دنیای مهری رحمان شورت فضای تاجیک از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت رسالت مقدس فراگیر مسائل فرهنگ خودشناسی، زیرکی سیاسی و اصالت ملی. رسالت مقدس با عزم سازندگی را جانب وطنداری. ادامه صحبت ما را میشنوید شنوندگان عزیز با سنگینزاده دانیار شاه محمد، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، حقوقشناس. ما درباره ویژگی‌های پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت صحبت میکنیم و با آنکه ما بیشتر درباره خوب روندهای جهانی شوی و جهت‌های مثبت و منفی آن صحبت میکنیم، یعنی نگرویدن به جهان افراط و خوب نگرویدن به دیگر مسئله های گلوبالی از جمله نشأه‌مندی و خب بیماری های مخصوصی که ذهن جوانان را میگوییم مخشوش میکنند، در وابسته به این باز دیگر مسئله های جدی هم در پیام خوب راهاندازی شدند که باعث دستگیری و عملی شوی و تطبیق می باشند. تشکر زیاد. واقعا وقتی که پیشوای ملت در پیام خود به دستاوردهای تاجیکستان عزیز توجه نمودند، تاکید نمودند که دوران صاحب استقلالی برای مردم سربلند ما دوره سعی و کوشش‌های وطندوستانه و زحمت و تلاش‌های سازنده به خاطر حفظ استقلال و آزادی تاجیکستان، پیشرفت دولت و آبادی وطن به حساب می‌رود و هنگامی که پیوسته به حفظ ارزش‌های دولتی استقلالیت کشور سخن راندند، در آخر تاکید نمودند که هیچ کس باید خائن دولت نباشد. خائن بودن نابخشیدنی است. پس امروز ما باید تاکید نماییم که در اساس قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان هست دو عباره، یک خائن و دیگر جاسوس. کیستند آنها؟ تشکر زیاد. کودکس جنایتی هست عمل می‌کند. چی میگوید درباره آنها؟ تشکر زیاد. موافق کودکس جنایتی خائن نفری است که شهروند جمهوری تاجیکستان میباشد و بر ضد اساسهای ساختار کنستیتوشنی و دولتی تاجیکستان عملی را صادر می‌نماید. و جاسوس نفری است که شهروند جمهوری تاجیکستان نمیباشد لیکن بر ضد منفعت‌های دولت، ارزش‌های ملی و دولتداری تاجیکستان کاری را به سر یعنی نماینده قدرت‌های بیگانه هست، دستی بیگانه هست. بله، برای من اندیشه دارم که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید هنگام دست زدن به عمل‌های بر ضد اساس‌های ساختار کنستیتوشنی یک چیز را فراموش نکند. چرا؟ که ما واقعا در سالهای آغاز استقلالیت دولتی، زمانی که اولین قدم‌های خود را می‌گذاشتیم،
ба фитнаву дасисаҳои нерӯҳои ифротгароӣ дохилӣ ва хоҷагони хориҷӣ баъзе нафар шаҳрвандони мо даст заданд, ба гирдоби мухолифати шадиди сиёсӣ ва баъдан ба оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро кашиданд. ва он сабаб шуд, ки мардуми Тоҷикистон дар ин ҷанги шаҳрвандӣ яъне мутаассифона мо таҷриба дорем дар ин Бале. масъалаи нанговар. бале 150,000 нафар ҷонро аз даст доданд. ятимон 50,000 нафар кӯдакон ятим гаштанд ва Тоҷикистон тӯли 10 сола саъю кӯшиш намуд, ки иқтисодиёти худро барқарор кунад. ва имрӯз, ки ба дастовардҳои хеле зиёд дар соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг ва сиёсат мо рӯ овардаем ва Тоҷикистони азизро беш аз 180 давлати дунё ҳамчун давлати соҳибистиқлол мешиносад, робитаи дипломатӣ дорад. 130 давлати дунё робитаи